نوچه هری بلست تماشاوان هجاج حلب تاخن شیخ مقصود و اشرفی جوارتی نم سر اکران هر دو تاخن کردانن لحلبنا به تمامی جهازن جعالی هزن سر به حکومت سوری و هاتن دور پیچ کرن چونو هاتن وان تاخان قدخه گرتین او تاخ و هیوین سلیمان جه روداوی را دبیجه چکدارن سر به حکومت سوریه و هر دو تاخن شیخ مقصود و اشرفی گرتنه رینادن چونو هاتن هبه او هر دو تاخ جه آلی هزین سر به حکومت وجی هاتن دور پیش کرن جا حلب محمد امین علیکو اندام انجمنا گشتی یا پید لگلمناکک محمد بخیراتی رو شهری داویه یا شیخ مقصود و اشرفیه چیه؟ ادار باش دل بخونیش بو و جبو حمی تماشان راداو بس سرش بو سرعت کرنه از محمد امین علیکو اندام بله دنگی تته محمد الو خط لور خرابه دنگت محمد من حسكر بزانبم آنها روشة شيخ مقصود و اشرفیه چیه؟ تلفونات گرتن لی دوباره دکم تماشاوانین هجا شیخ مقصود و اشرفی دو تاخین مزنین کردان لحلبه نفوس وان هر دو تاخان در دور 9 میلیون کسه او هر دو تاخ جه آلی هزن امنی و جه آلی هزن سر به حکومت سوری و هر دو تاخ هاتنا دور پیچ کرن چونو هاتنا وان تاخانجی قدخه افجی دیمان شیخ مقصود و اشرفی بله میوان آمده یا بریا تلفون الگلمنه محمد امین علیکو جه حلبه کاک محمد رو شهری داویه آن یا شیخ مقصود و اشرفی چیه؟ رو شهری داویه دل بحضار داختی سر قواجده که قادر سری داخل جیان دکن في براسيجي يعني سريال نهات مشاندن لزهندر طاخي دوري مروفاتي دوري اخلاق دوري سياساتي ريباز الجلك قريش دسر طاخي مشاندن في همان دمه دا جيداندن ساندن دهنه بنظر باقيزات سوريا بنظر شانده ريبري خاطر دا فكر شانده هري داويه تكوا جاني زمان هاتنا تام بارك ل جنرال مظلوم عبدي اب شارتری ناخوادن خرطن بخوادتن تفريط بكن دست در دور شيخ مسعود ملك هرده آنها شي چونو هاتن محمد چوية محمد چونو هاتن هيا يانجي بتمامي قطبوية دل بخوين چونو هاتن سر طاخن شيخ مسعود واشرفي تنه چه هيزن ينكو او ريقرتنا چه هيزن نجن نميت كسبرت ابنا قرتنا كاك محمد چه هيزن ينكو ريقرتنا ناهيلن خلق درباسي وان هردو تاخان ببه هذه تين سر مقابل سر وزارات بارتين حساب يا من العام فقير اوجي ساعه عزيز قدر وان جت هنا بين اشتوان بكر المشكله لان ندح تريبيش 9 طابين ارجتين ناس كرن بنادي عمشات وحمزات ونادي سلطان شام ابد يعني دو هيزي جدال بدرينا يك امن العامه يك جي في هيزين بحثه تبحثه وان ديكي عمشات وحمزات بله امن العام هناك شيء عزيز في تزيد بيمانه يكفي نيسان اذا نظر شيخ مسعود اشرفي هو شيخ مسعود اشرفي يكفي خان حاجز بهاب رابن هم امن العام بن هم هيزو عندي تاخ شيخ مسعود اشرفي تقرتي هنا امن العام لسر حاجزان تقرتي هنا نهار لما ليه ويدا ملي نيلك خلق درباس ملي درباس تبي نهار اخذ ورجي بلند كرنه نيلن درباس تبي بس غاو شور بتشرح دي ناس زلاله ناس تياره لفرشي بهندي طاقه شيخ مسعود اشرفي حميد قال شيخ مسعود اشرفي تاع حاجزنا باشا تو هيزا كامني عسكري ما بس من هاتيه در دور هر دو تاخين شيخ مقصود واشرفيه لا زور ويناي ناتنا بلا كرن وين الملك باجر دخل في تراث وان بكرن براسيجي هذا هذه هاتي كون بنا در دور شيخ مسعود اشرفي فايده جد مدخل درباس فاخر دبن با ليه الشيخ مقصود واشرفيه هندري ويج عليه هزن اصايشه فت تينا كنترول كرن برد ملي جنب اصايشه وهذا جرى بنادي
بهافر سر حاج نبین تو مسکن چه زیارت تشکیل در نکردی. يعني تشرد نوبرة هيزن آسايشا شيخ مقصود وأشرفي وهيزن سر بحكومته و شرد نوبرة واندا تنية نه تشرت نه اللي اب ناظر ابن حمیات نکردن پیندن هاتن در کردن حمی کردن. باشا مالا تآوى جالك إسباس محمد أمين عليكو أندامي بايدج باجار حلبي